Kubor nakaslem jong unongsan hima. Watla nakaliang jong ka Sarkar Assam kalalit banthong yaki maupun hakikat tu kat ni ki benta kalangpi sektor. Henry nakaliang jong ki bor panyat district ka West Khasi Hills kimshim layo ya ka jingtem. Ya kanila pentikna da ubak PD Sangma in charge Deputy Commissioner ka West Khasi Hills habakran hakilat pathai kubor hakas ngi baar ka tayo. Nakaliang jong udisi ula ongru bahalor ka ni ka benta. Shen nakaliang jong u un sakren ya udisi jong ka Kamrup ka Sarkar Assam. Banpan jingshai ka eka jingtmu ka jongki banthong ya kitay ki maupun. Nim don jingtip syabangin doangin yui yakiniki sengbalam. Na bawan na kait yang jong ka HYC bat di tang antarasngi nga yosnya bagi bu zaki killer di mensua ban ayu normally kumbangi le ya ka drone survey mensua nakaliang jong ki asam rungi ong hot nakaliang jong pirungi pila ban le ka survey tang ban pentingnya ki jaga hai ki ketika jaga ki long disputed di agak liang kenang ba kanum don kanu confusion dan apprehension nakaliang jongki pait pa dia kata liang umlele tentang ba nakaliang jongki di sem palang kisu kiki atratin ba gitu dile sila don la ton kanu jingkwale na dende adi baki wangthung da kapila gene kitai tena kata mau nakaliang jongka tidak na district administration ni patip pakipu dagi pilar tanpa ngangam patip akan rukom kia bu ya ketida ya kini ki pilar te ngangan sakren batu DC Kamrup te banum carry out kanu ka jingtu pilar ne kanu ka erection jongki kanu structure kini ki disputed area hadu bagi laban settle hadin habut nama ketika tu ke area dei kapulangpi sector ka pati ka ningi pat le ya ka survey da kan ko committee te ka tu kan apa ka next phase ka Kamrup district ka Assam tane ka district administration jongka Kamrup kamdaiban sha yanu ban bu ya kana kono structure kumba along benda te hadu bandang ayo ya ka region nak benda ka erection of pillar dengan numpat laban ongkai kai region tentang bangan sati baga kanum don kanu ka uri hurapo kini ki disputed area.